Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ya pi ki nongpen, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kublai. dkhot ka Hynniewtrep Integrated Territorial Organization, HITO ryngkat dkhot ka VDP Barota area, kila yo ban kem ya Rikmenlang Lamare na ka Shnong Shaibnai West Jaintia District, hapoh mynstep. La ban kdew hangne ba Rikmenlang Lamare ude uwe na ki ngut ki koidi ki balayo ban phet lang bat ka kynhun jong ILove Talang na Jowai District Jail sngi saitjain. Kat kum ka kyrwoh ka balayo na ka liang dkhot ka HITO la iathuh ba hadien ba kilayo jingtip na dkhot ka VDP Barota ryngkat dkhot ka HITO Barota area hapoh ka jingialam secretary ka VDP Barota bat pressident ka HITO kilalet ban kem ya na ka ni ka Shnong ya Rikmenlang Lamare la no syaki pulet mentah ka sngi. Islam. Mama boleh. Tiga baru aku duduk esa. Ay, kena saya tu hati. Ini dia yang Rikmenlang Lamare wa Territorial na District Jail. Tiga lagi ni Rikmenlang juga VDP Barota buat ke jurusan itu kuah yang lang puri dari Rikmenlang juga Shnong yang Shnong Shaibnai pada kita member VDP yang berfungsi dari jingtip wa liang yomi wa minggu hachwa uleti usupulit jadi mulai diangkat disembadani di yang Shnong harus diangkat yang lambat Shnong usketeng Shnong wa dombi bagi member yang Shnong itu harus Hynniewtrep yang member VDP yang berangkat yang member yang HITO Barora area yok kemi yo Rikmenlang Lamare na Shnong Shaibnai. Hidup yo kem yo da jingialam stom yang dipadba hadien modalaku nejil. Ini liang yo hi onne sini da musin ukmen. Wa khamtam ekble yo Shnong ramba Shnong secretary Shnong ba kerpang yo Shnong yo Shaibnai da jingtip hachwa wala kemi ya Rikmenlang Lamare. Ekble ya ki padba Uyo fodi haluti hasungkin di benta negesni uyo kem yo Rikmenlang Lamare but haswa witi o chukulit de ya chwa yo Shnong de ini liang ini perpadi bor yang lain wa chiside iti yepi impwa de impoi de yo Shnong upwa yu ne u chirupi kakam stom yo kakam kendon kan yong sorkan. Masa bijak mah. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.